Jawab perumah di tengku qadi dilun heponi hana lun suka bak buat mezina dahsyatan keji dudawa Tuhan beri balah nuraka lagi piruga jalan ibadat lun pubut ta'an kapadum lama lun muraqabah hadam hadarat ruga tariqan ube yang kana pakandu menan pare sulitan puturun syaitan jiti pedaya gop nyantat megah kuatan iman pakri menan puturun hawa Nejawab poni hedengku ampun ni bang yang ulun hanangan pesa bandum ilme lebatan mufum segala rukun kalian baca ilme bila lagi ngan saleh keramat lebih kalah nyata ni cok le bate ni cukai kajiat le sahih intan permata anu mantana jika kajiat kemu lemah lun yang deh wahai syekhuna nejak lam seput lemah sang pengeh gasih ngan insyah ke gob dum yang na mise tengku kun takut salah kalian pegah ulun mendakwa Pare sultan jawab pantah baklun pegah bandum rahsia menan kenarin pare sultan dengan lun tuan pegah haba sabam han lun tem ni bak pemadan nekun leonyan buka suara wahai eponi tangalun pegah mangan terang surah bak gata maja urang pubuat gan bek tak kena salah bak jalan nikah na dua rupa yang saboh lahir kedua batin ni bak mekawin bandua benah bak ahli sufi cit menan lazim mehan han getem getakut zina yang nikah lahir ahdum getung sah mangat bek salah ba urang donya bek roh medakwa gekun memukah lagi pilih pah ni bak hukum dra yang nikah batin bak jalan sufi Tuhanku Rabbi menan yang suka nebala ni'mat oleh ilahi kemudian hari negeri syurga mise perumah di tengku qadi golom jitu kri bak buat yang benar hana jita meng bak makam sufi mantang berhenti bak hukum donya betanta kalan sungguh medikit mengucap tahlil dengan istighfar mantang jimumat bak taat lahir bak taat hati golom jirasa bak nikah lahir sinan jimumat jisangkan ni'mat hanji tebala balah nuraka uro akhirat sisa yang sangat sabab mezina sabab ilmu dijih galam truh yang kejut sungguh jiduk lam tapa dengan Rabbana mantang taji jalan tawajuh bak jih galam na Misilah koji yang tengku qadi alim bak bibi bak hati hana kalian lun ujawa dengan lun sudi hana geturi jalan sejahtera betanta kalan sungguh meratib tadi ngeat hana tong reda ulama asik ngan mata gepit mangat ngan sakit hana lombeda ilmu usul jalan ma'rifat asai tarikat pangkat aulia di tengku qadi golom netupat
mantang gemuma jalan fukaha perumo tengku kurang ni baknyan cila zemenan yang kabiasa sabab dibina merunau sinan tentehan saban urang nyan dua yang lebih patut megure balon mangan lun putren ulun beri aja mangaji tukri ni ba saifun ibadat kaum bangsa aulia yang nikah batin mengaji tukri cinta birahi mutama suka lebih tan lazat siri bekali nak mengaji ci cuba perasa falasi lapeh lazat makin tan saban dengan nikmat dalam syurga yang kejian heni jak pegah siat bekle tak kuat tak pernah dakwah temadi ulun manteng lun kunhan nibak masanya manteng lun dakwah jitu ka bengeh pare sultan sakit le badan dilun syekhuna krut-krut ngan urat nanyum ka puntung hati lun tutung badan semenga temata ingat lun laki ampun sabetnya ulun kenang mereka ampun pikal hua badan lun pulih lun peluang disideh kena troh lanja balon hetengku tutuk habis hitam ngan putih ni bak syekhuna